ক'ৰবাত গ'লে আপোনাৰ টোপনি নাহে নেকি? মোৰো অহা নাই। কালি ভিডিঅ'টো এডিট কৰিলোঁ, বৰ্ণালী বাহঁতৰ লগ পালোঁ। সেই ভিডিঅ' এডিট কৰিলোঁ, আপলোড কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া গোটেই ৰাতি সেনেকৈ গ'ল। গুড মৰ্ণিং, আমি ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ। আমি ৰেডি, গেষ্ট হাউচত আছোঁ এতিয়া। তলত আহিলোঁ, কেব আহি আছে। এতিয়া ওলাই যাম এয়াৰপৰ্টত। তাৰপিছত 7টাত ফ্লাইট আছে আমাৰ। দেন বাগডোগৰাৰ পৰা ঘৰলৈ। चलिए, भैया आ गया और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। भैया लेके जाएंगे हम लोगों को। थैंक यू भैया, इतना मतलब सुबह आने के लिए। वेलकम। मुझे लगा कि मतलब थोड़ा देरी होगा, इसलिए मैंने 4 बजे निकलने से भी हो जाता, लेकिन थोड़ा क्यों हो तो गाड़ी नहीं मिलता, एक बार सराउंडिंग में गाड़ी नहीं मिलता। हाँ वही, इसलिए मैंने रिक्स काय को लेना, चलो पहले ही बुक कर देते हैं, थोड़ा टाइम पहले एयरपोर्ट जा सकते हैं ना। हाँ जा सकते हैं। हाँ, बन रहा था। ना वो वाला ठीक है, मिलते हैं, चलिए। थैंक यू। अच्छा यार, थैंक यू भैया। सो আমি পাই গ'লোঁ এয়াৰপৰ্ট, পাই গ'লোঁ। এতিয়া ঘৰত যাম আৰু। চেক কৰালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া অকণমান দেৰি আছে। চ' বহি আছোঁ আৰু কিবা এখন নতুন স্কডা গাড়ীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছে। স্কডা। চ' লেটছ গো। চিকিউৰিটি চেকিঙত কি হ'ল জানেনে, মোৰ ইয়াত এই পেণ্টৰ সৰু পকেট যিটো আছে, তাতে হেৰি এটা আছে, চাবি সৰু। চ' তাতে মেটেল ডিটেক্টৰ দি হেৰি কৰি টি চাউণ্ড আহে। কি এইটো সৰু চাবি, একো নহয়। CISF জনে কয়, ये कौन सा खजाने का चाबी है भाई।
Turbulence. Our app and save up to 15%. Thank you for your trust in Indigo, your clean flying machine. से देखिए ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन सामान में ना ले जाए। सामान का सावधानी से खोलिए और अपने सामान की पहचान कर ली। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि द्वार खोलने के बाद विंडो शीट्स बंद कर ले और एयर वेंट्स खोल दें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। বাস আছে তাৰপিছত আপোনাৰ গাড়ী আহিব ঘৰৰ পৰা টাকা লিটার 250 টাকা 200 টাকা তেল লাগে শিলিগুড়ি যেতে চ' বাগডগৰা নামাৰ পিছত মই আৰু ব্লগ নকৰিলোঁ কাৰণ বহুত ভাগৰ লাগি আছিলে আৰু ঘৰত অহাৰ এক্সাইটমেণ্ট। চ' তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট বাগডগৰাত ফ্লাইটৰ পৰা নামি ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ আহিলোঁ বাছেৰে। তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা গাড়ী গৈছিলে, তো তাৰপিছত ঘৰত আহিলোঁ। আজি 2 দিন পিছত মই এইটো ব্লগটো এণ্ড কৰি আছোঁ কাৰণ ঘৰত অহাৰ পিছত বহুত ভাগৰ চাগৰ লাগিল আৰু বহুত দিন পিছত ঘৰত আহিলোঁ। চ' তাৰপিছত আৰু কেমেৰাটো নুঠালোঁ। চ' আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। দেখা হ'ব নেক্সট ব্লগত। চ' ষ্টে টিউনড।